Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Viral di media sosial tarawih dengan kecepatan 200 km per jam. Ini aja. Iku pas tahu di mah. Aslina. Sesanta, seon-laon na. Aja tak salah. Sesalah aja ya. Setah tarawih. Yan, jo tak salah lagi ya. Sering bunyi wajib. Maksud ke, dek para imam tarawih sama santa dek tarawihnya. Lau apa? Korban jangan ada tepak aja sampai mailang dek makhorijul huruf. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aja tak apa. Cing tepat. Dengan tarawih kasih lambat, tak pandit sih mancing. Ida iya, area kutu budak himbauan, dan sedangkan para imam semelambat dek terawih. Nah, kutu kepikir, saya budi makmum Maria, sepertama banyak sesepo, banyak semua seporoh. Saya kedua banyak saya capok kolesterol, terus beda saya capok asam kolat. Ketiga bidapin meletak sampai kerikil. Terus sebenarnya si derem bang. Sebenarnya deh iya. Ayo kita bangun malam di bulan Ramadan. Seperti memperbanyak istighfar, i'tikaf, baca selawat, membaca Al-Quran. Tidak hanya tarawih. Tarawih ya hanya sebagian dari qiyamul lail. Yang derajatnya tidak lebih tinggi daripada sholat sunat setelah sholat isya. Oh, berarti tidak sih salah. Ada salah, bener. Iya.